O nao o mai lea o se manatu le whainga palonta lea. Lea fo I la ua o soane I le toi ina whaaleanga mea leo Tuilaepa. Tonu I lau tala le na. Lea fo ua o mai lana sa vali faamata'u le faamasinoga, faamata'u le sui faipule faaolioli I le Malta. Le faipule fou le au Tuiā. Fai mai. E ia isu le la mātou uo fo le faamasinoga e ave le mata'u pu le faamasinoga. Sa isi sile iai. Lua e ava noa foi langa o le ua lena maua palota e 5 selau. O siri atu le afa, maua le afa o palota atu I atu titi a maua le 2 selau. Ioi. Ai au tau sila I le pepa lena o tusia le lava I lena o fatoi. The threshold ina ia mawhai ai ona fina wina awane I toe maua le afa. Ai ia maua le tolu kuata. Ioi. 3/4 of the total vote of who won the election. E su ngofie ma ngofie na tuli le afa. Ioi. Ai a va mamao o le fasili mua le na ma le requirement mua le na o le swing o pa meia awane I toe a anga va asisi fa pea e ala ngofie la na su ona o lena te maua ia palota ia e siri atu le afa o palota al tangata na malo. Watatu o mua lava le requirements mua le na. Ona le au ngā umaila ia o a umaisi au tausu o a isi soli ngā tula fono tato o mua e maua le tolu kuata. E maua le tolu kuata po le lua vai tolu. Ioi. O le au whainga o palota le na manu malo. Faatoā e anga wa e tāpena mai sausu. Ioi. Au tau whaafonga ia I le toina. Seisi sila. E le ai se la tau sui na whatu o upu ia na saunoa ia I Tuilaepa. E le ai se sui o le chapipi. Aia, tala pepelu. Ai o tā pena mai sui tū to atasi e lua. A mai le leua, a mai matole a fōa, tulou tau langi o nei tamari. Ai ua whao ngā mai o tau, la lafi mai tua. Wale o mai sao ma whapea mai, ia o mātou sui ia. O mai I lumo le televise. Ma lau ai le meo le pepelo ma le whaitonga fiti ma le whaangutulua. A le tilo atu mai lo le leia Samoa, nane. Na whatala noa mai au tau medias. Nonga fia na. Leo wawa aileia. Mumusu e o mai e momori alo I o mai I o lato sui. Aisea. Wala mea na ua tupu. Ua onge sui. O lato le mawhai ona sa iling tangata iei ni anga waa. Mani to mai lato te o mai e momoli mai. E ave le tu malo ma whapea atu. Ioi. O le sui filifilia e hanga waa. E iai lona to mai e tautua le lei. E le lei lana to wha. O le sui lea a le HRPP mo le mauta. Iawa, la lafi mai ngale o mai amaka e iaku yamaka I. Aisea, e le o iai ato le lango. Watu lei mai nai sui independence. Ioi, e whafito ai luma I. Ai la lafi mai tua le au whai vea vālea ia. O musu e o mai, whailo mai o lātou tangata. They just push you to the edge and to the front, and we will sit back. But everybody knows that these 2 independent candidates were HRPP candidates themselves. Now, why I'm saying this is because wawailai, e tuto tasi le ua, tuto tasi to le foa, a le ua mai e lango fe mai lango le lato tama ia le ua. Le maua le afa. Le ala tau fe au e o mai e fu e fai le su pe a fai e le os se sui na u tau ta pena e au mai.
Te vai, o tō ia o isi tangata whai mea leanga. Ma o le whai o tilo fia atu nei. These are dirty politics. Reasons why is because these are dirty tactics to delay and delay and delay and deny Tuiā from winning the seat squarely and fairly. Talo whai ta ino inoe. Ele mea mafia fia wo o iai le loto leanga. Ma le tau wha leanga. Ma le fau leanga. Mata ngā, se sulu le pelu le wha moenga. Alofa ia i le atunu. Alofa ia i le delay so o mawhia. Toso lo loa o manuia. O lo tau mawhai iai le whai ngā malo. Au tau se sila. O mea ele lea ma mea pala. Ele o whaafonga iai o tau le tu malo. Le tau mawhai e toi whai. Toi o le faamasinoga. Toi toso matoa le polo keti ale atu nuu male I tu malo. Ia se io e whai. Ia. Se io e whai. Ale ua uta ua atua le mea le nā. Le ua whau ia. Ia nofo. Ma whaalawi loa ma pero ia sa moa. E le eise sui o le hero pipi. Aia. Ma le vana I lo atu e interview mo e tau propaganda media na ia sui tuto tasi nei e tau lua ia to le fua ma le leu. Ia wani ma mau tele le malo. O le fionga ia Tuiā. Ma mau I o le malo. Ia le na la le mea wau tau le alo lo fai le tu malo. Tatia ia polo kiki fau fai ma vaenga fau fai wala me fole na le tupu le pisa I lo mato I tu malo I fale alili o tamo le auso I intervene ma fala vela ve fu ia ona fa pena le ona le mautonu ai le to fa mo mori le tu malo fale alili la ve so se fale alili e mana na o ia malepe le tu malo wala to le mafai ona tu inatu le feutanga inga e whaia e lesi tama malona uso, Tuilaepa ma Tuilaepa. Ale mea fwoi lana e tupu, o le nanau I o I le tu malo. Ai le alofa ai, o le nanau I o, I le vaenga whau whai. Ai whaatua na I ma whaatu sa meme ai le tō wha, ma le tofi o le tu malo. E se lo uwika maro ingo ngi me whai. Wa ele indi la to sui na vele ile palota sa fata le o Tuilaepa me faile fa sa lauma ma to te o yo e lango le uama ai se no to mai nei ya fa mai ele sto sui ale o to mai to te o lango sui o mai le no fa ya tu ya o le tala pepelo tangata yo tala pepelo o we lot family indio la tu sui la me ala fu on fa la ve fu le sua ale le ua ia ano o le ua a fa ia na tu to tasina tau na fa la o ya tu le pa male chapipi le sto fe au to te ia vale ma i fu ia cha o me alo u tu malo a o lofa o lo tu malo tu o le tofi alu fa wa o le nofo aia e mana na o e toso e mana na o ia toa, e mana na o ia delay. Ia toso lo ai pea fuanga le malo. Ao lau tala na avatui. I lea tamali, ia le ua fa pea fo to le fua. E le fai mai, a fai ele o luo ni sui o le chapipi. La le mea te rua fa alongo e fua. I le pola e motu I tua ma le ngasu ma le manongi leanga I o le tu malo ma fuanga lual ma mau le tu malo. O ane la ia se ei I tolu a fono fa vai nei. Ma lango le fai pule. Ma le tu malo a to sa tu ma fono sa fata tasi ma le lua. O le tu malo la vai tas. Io fa fonga I la utala na le ua watu nei. Mai e te tau I le vai a so fau. Ona moa isto fa le ua ma tole a fua.
e whaasa o i le mea le whai le chapipi, o le intervene whaavale valea fua i le mea le. Pe a whai le o stausui le ana te boi. A whai la e te le whatu o le ua tole fua. E alo lofa i le lato i tu malo le ua tufo le tautupe. Wa tasi le nā mea le ua mai i nei whaalawe lawe mai i le chapipi pe no sauna i Tuilaepa. Pe mai au. E sūlanga ua whao ngā le tufa ina o le 10 miliona. E whai ma whato sina ma ua tūla lata i le whai ngā palota. Yeah, let me tell you this. Let's differentiate and separate these two things. E le ai se tala a le tu malo na whaia male komisino o whai ngā palota. Ma le wha moe moe o le whongoftalai. Lea na wha lawi loa ai. I le komisina. E pule le komisina i le teimia mai ai i le whaasilanga whala ua i tele o le aso lea ua wha vanga mo le palota mua. Whatasi ai ma le palota au tū o whai ngā palota la iti ai tu malo a maise le tu malo leo sa whata. Io. Al tala sao le tala le na. E le i collaborate le upa Peritania. Ele ai ni fuafuanga whapenana fau whether it was a conspiracy because of the time frame and the timeline when this money was distributed. Te ofora o pā wheo whafunga mai nisi whaingo ni fi naunga. This is a common sense argument. And for God's sake, look, it is part. Awa ao e fi nau tulafono. E whaia ina. E whaia ina langa i whapea. Na whai se tonu whapea. O le atufa le teimi o le whainga palota. Umana whaalawi loa lawai oia, e se whole komiti la tau ia sa la tau ngafa. Le mantanga luenga le malo. Whatasi ai, mara komiti na filifilia e Tuiā, malo la tau lava. I tu malo. Nelanda. Giving out this money should never be a factor in any petition of the by-election. It shouldn't be. Anyway, whafonga awai tāua, lo'u whamanatu atu, e whaatupu manatu ai fo ia i la tau le au e whaime. A o nisi fo i ni mori mau o tau whawhau mai tua. Nā wā matan tau talandoa. Ua whau atu lea mori mau, ma lea mori mau. A lea na talandoa, lei mai atu ia te au le mawhiloi. E leisa komiti. Mai le mana o fo i o se komiti e whaini tanga mani ngai o inga e atangi ai le sori o le tula whono mani tufa o ni tupe mani tau mafa. Io. And all these tactics are delaying tactics, dirty politics and dirty tactics. Ele lea mai le sao ma le una fai. Asia, loto leanga. Loto leanga ua fai ina. Io. Toi fa popo le sino foa. O le fa tua le tua Samoa. O tas ta tolu mai. Toi fa popo foi balino foa o vai mongo tolu. Toi fa popo foi. Le sino foa. O fale a lili tas. Io. Au te vavalo atu I mea na o le a o iai. O le a o iai. O le a tato wo le malo longa.